ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Gahnyo trip National Youth Front Southeast Sora Circle haga khatlai trip klalingkot arajar phunrio klabut din haloga jingai trading license daga khasi hills atan Master District Council ika Northeastern Security Service Private Limited kwa job ika tender ban penya ika kam pahara ha National Institute of Technology Sora lalap bagane ke agency klapinan kam daga jo ke trading license kabla ai ban tap tender ha DGAR latkor Haga jing akaran bikilat patai ke board dengan jing kendui Chief Executive Member ka Khasi Hills Atan Master District Council uba Winston Tony Lingdok. Una ektin jong keseng uba banjab khongwer ulayat ho bau CEM ula pinsha baka North Eastern Security Service Private Limited kala shulia thok daga pinan kam daga ju ka trading license ban thap ka tender bar ulo ongru baka District Council kan sapha ik officer penlong ik jing tokit ke babanya Halo kani Shoban Shimika Sinjam wala ka debun ujo da ki ejahar persya yaki agency. Dia kabangi panding syai halor jong kani ka trading license kalong ka ba ngila syai hang ni ba kat kum kajing pensyai jong UCM namar bangi kajing dauk jungi ka dei halor jong kani ka certificate jong kani ka certificate dia mentang lapan ni kajing pensyai na UCM bat UCM ula batai syai yang iba kani kadai kajing le fraud hi jong kani ka agency jong kani ka NES ba kala pendon kam baklai kani ka trading license mari ya kani ka trading license la issue tang hang tei hapo like ko akabaya dei bat jong ki jong sipai jong ki Air Force hang tei hapo like ko tenre habaya dei ba kani ka certificate pat kadai ka ba nilai keren syai menta namar uang ba la pendon kam ya kani namar yangi hangni uai da ka kopi bat hangni kadon ka original teka ya kani ka benta kabut ba nakaliang CM ula pensyai ba kadi ka fraud ka balale da kani ka agency bat mentang ila sim ya ka sim ngilayo ya ka jing ya keren bat ya ka jing menjur na UCM ru pangledon ya ka we ka jingmut ka ba ngingi haban sim kalenti kumnu ba ngin terminate no ya kani ka agency nakti na po NIT kata ka benta ka ba ngingi ya keren mene bat nakaliang jong ka sengru sabu ya ka appointment letter bat u director hakaba ngingin keli na u director bangin pan yang taka cooperative statement bangin yo ban tip syai ba kidon em ki jai beri khasi ki ba apply ya kani ka tender agency hang ti bal lada kidon ki jai beri ki agency khasi ki badai berkini ki SG ki security card ba apply hang ti nakaliang jungi ngin sim ya kalenti ka ba nakaliang kanet ka haban plea bank ya ka tender namar bangila tip syai ba ula le fraud lembah kani ka trading license bande open bank ya ketendar kenang ba kini ki agency jungi lada ki balalong fit bakin yo ya kani ka tendar hang ti hapo NIT nang kata ke bang ya keren tengi sngo ban ongru bang suwa banginuan seni nakalang kaseng ilawan ya kendu ya usoda jong ka ilaka sai open ban ngisngo ru ban akuble ya ka ka ba ulaya menjur bangine yang lang ka ju kasur ba lada kani ke agency kaya ki kaya like naka ritis nsyad snong kaya like ka klamyo ya ka agency kelawan bandrung hati klem ka jingtip jong ka ilaka ba kiru kinsim lang ka sinjam banyak syakmat banyo ban terminate no ya kani ka agency kumbala keren dai CM mata kani ngai live meeting ba kini ki sweeper nata ki kini skriptika jong kini na sweeper dulu kani ka itu sweeper nata ka ba DEO kani ka DEO at EAC upor silong tangini benta ki bagidon ki jingkap kam ki bagat tangka bakat rengut di ai kan rengut di ai hang ti de ya kani ka benta ki ka ba nakani ule fraud au dagani hi ule usim kabu berpendar kam baklang ti apo NIT lembah ka jingdon jong kani ka certificate lembah ka jingdon jong kani ka certificate tu ni jungi nak leng ka seng tu in kat kum ka jing sautu jungi imat ba ngila ba syukran syah ba kini ki agency yang ti nomor ba kandidat ka de jong ka sentra de kumbangi syukran syah yang ti nomor ngila research
pangitip hi baki don ki produk ki agensi ki badai ki produk sam jungi ki bala apply ya kani katan darang ti tengi sengau ban keren hi da ka basai hang ni bai imat hang ti hapo NIT kandon kamunipuli kaba bansim ya kata kasenjam baki ni ki agensi ki ba nabar kin yo banwan bantre hang ti bat baki agensi jungi kin la kindu kanya kata katenda kat kum ka jing sutu jungi na kasen kat kum ka research ka banilap na kalia kasen ya menjur meneh kat jung bat UCM kasenjam ka bangin sim nang ni syakmat kamut ba na kalian kasem ngin bu ka appointment ya director jong ka NIT bat kumju UCM ulah yang i ka jubab meneh ka bang wilayah sengohun lang na kalian kaseng ba katahi bo fa yakin enforcement hang tia po NIT ba sim ya kalian ti ka ban yo ban terminate no ya kalika agency nang ti na po NIT ti ka ba namar kani ke agency kala fraud lembah kini kikot kisla kiba penerkam bakla de nakaliang jong UCM ulang balada wat kilat yo ya kisabut kibabiang kani ke agency masih bahapan bu da FIR